Ježišmaria svätá. Proč oni můžou páchat trestní činy na mě a já ne? Tak si mohla to zastavit! Nakonec si stejně nic jiného nezbylo. A to kočičko, že ta žaloba ještě přijde. A víte, co já vám řeknu? Já, jelikož jsem rozvohněnej, tak si dovolím to říct, doufám, že to nahráváte, ten stream, abyste měli. Tady na mě ukaz, děkuji za srdíčko. Pokud jsem jednal ve stavu nepříčetném, či sníženě příčetném, nejsem trestně odpovědný. Jestli teda v té Makovičce něco máš, když si hraješ na komisařku, tak by si to mohla vědět. A pokorně tě prosím, daj, paní, aby som viděl. Inší ťa neprosím, ale daj, aby som videl, už prosím ťa o to. Už tady to ja nechcem takto byť, lebo toto je pro mňa veľké trápení. Toto takto, keď aj počáčode chodím, pane, tak aj počáčode, keď idem, už ledva idem. Ledva sem, pane Bože, ze zrakem. A musíme tady doprovod aj do Senice a všade. Všade musíme doprovod, pane Bože. Roky sem tady nebyl. A proto tě za to já osobně sám prosím, sám. Lebo já takto nechcem existovat, pane Ježišu. Ak jsem toho hoden, urob ten zázrak na príhovor pani Maharie, aby se mohl zpátky vidět, abych nemusel jít na tu operáciu, pane Bože. Aby se mohl normálně komunikovat s ľuďma a tak dál. A za tu štítnu dlázu děkujem, že jsem po té operaci už 2 roky. Už to nějak tak správně. Ty, aby si tak zdechnul do rána, aby tě mrtvice ranila. Ty do rána chcípneš, to ti říkám. Kdo se ptal na tvůj názor, ty kokot plesnivý? Kdo se pýtal na tebe? Ty hnope staroblávný kokot. Zavri papulu! Ty kurva skapata! Ty si kurva! Tvoja žena, jak mi škaredo nadávala, s kým sa rozprávaš? S kým sa rozprávaš? Pardon, nechcel! Áno! To si rieš svoju ženu a ne mňa, dobre, urážaj cudzie ženy! Koho urážaš? A ty trtka s každou ženou na TikToku! Ty pozri sa na seba, aké máš jednanie! Ty kurva, ja aspoň nehreším pred deťmi na streame a nefajčím pri deťoch. Ale aspoň žebreš ja penáze. Kurva? Žebreš penáze od ľudí, ty žebračka. Ty žebreš penáze, ty žebreš penáze. Ty žebreš, ne ja. Ty žebreš penáze. Nehádaj sa so mňou. Hovorím, že ty žebreš penáze. Tak. Mariana nikdy nebude kľud. Dosť. Jaké dosť? Už ma sere ten chlap, už ma sere. Už ma sere. Už ma sere ten chlap. No. Už ma sere. Jeho žena mi verejne vynadala do kuriev. On mi vynadal do kuriev. Povedal, že má moje zdravotné záznamy, povedal, že má moje policajné záznamy. Nech ma nesere. Nikto neriešil jeho dceru. To, že sme tam rozoberali stream a streamerku a čo? S tým má ráta, keď má raz dceru streamerku. Jingle band, jingle band, jingle, jingle band. Jingle band, jingle band, jingle, jingle band. Loving a popo, having a belly. Vedemo voleva per la party. Jingle band, jingle band, jingle bing bang bang. Jingle band, jingle band, jingle, jingle band. Something down one. Whoa!
снова ночь. Музыка бізді связала. Қасымда сол бір қыз. Қимаймын оны басқаға. И снова ночь. Жанымды менің ласкала. Қоштасық қимай біз. Жалғызым жалғыз тастама. Адымды қозып әнде айтайын жүрегімде. Сені сақтаймын, сені күтіп. Idem do Duesu. Dues, ale ne, Dues Bratislava. Ja nečujem dnes. Očná Ja sa zlobím luky a neviem dnes. optika. Hej. Optika Ja vidím, ja končíš kúpeť. Dues A ty zapíš. René Rengi mňa tam veze. René Rengi mňa tam vezie zajtra o 11. ma vezie do Bratislavy, aby ste o tom vedeli. Tak, o 11. mňa vezie do Bratislavy René Rengi na očnú optiku Dues, Pravdu, Vládko. Dues, Dunajská. Dunajská Bratislava. Dá sa povedať, to je ulica Dunajská. Áno. No, tak. No, či to pôjde kol... No, takto. Když se nehambíš. Tebe len zajímá tvoji kurvy a chlapci. Syn ťa a dám ťa zbyť nekedy cigáňom, tak ťa dám do bytia koňa, tak bude zmalovaný jak kúň. Neser mňa. A nerozmýšľaj, že tam bude... Mňa neojeb, lebo odinštalujem ten oný, normálne ten TikTok odinštalujem a končím s TikTokem. No. Bude porno natáčať. Tak mňa normálne neser. On bude porno natáčať. Neser slepého človeka, nehambí sa. Nebojí sa pána Boha, že ťa Bůh môže potrestať za to. Slepého postihnutého človeka ideš ho jebávať. Postihnutých ľudí ideš takto jebať. No. Budeš mi potom povíš, náne cigaretka, na to. Ticho, počkaj. Neojebávajte postihnutých ľudí. Je vám to jasné? Lebo bude zle. No. To povedal kapitán Danko. No. Kapitán Dabač. Odjedu som dneska rozstrelal 100 eur som dneska rozstrelal, takto. Ale možno to budem do banky vymeniť, v VVU banke to normálne vymením. Takže 100 eurovku som normálne takto roztrhel, odjedu som rozstrelal 100 eur som roztrhel. Odjedu. Lebo nikto nič nerešpektuje, nikto nič, môžu ísť do piče sa vraziť, nech mi nedá koko tam, kde sú. A nech ich šlak porazí čím skúrej. Dajte si otázku. Kebyže by bol kontajner tu, bol kontajner tam, ľudia by si sypali sami? Robili by si to sami? Áno. Romovia si za to môžu, lebo Romovia to sypú, ale kde to majú prakticky sypať? Záchody nemajú. Žijú jak toté, s prebačením, jak toté prasata tu. Možno aj toto prase má lepšie život, jak majú oni tu. Tu nemajú Romovia život. Nemajú vodu, nemajú záchod, nemajú nič, nemajú na to prostriedky. Čo majú robiť? Keby si letela stále na východ, z ktorej svetovej strany by si sa vrátila na miesto, z ktorého si vyštartovala? No ale pani, ja na východ nechcem ísť, lebo tam sú tí špinaví cigáni a my sme čistotní. Porque essa noite vai ser nossa. Tá, mas primeiro me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Lepkovské Romovia mu šekali veter úteka na Majetkovej námestí. Keď prišli kuklači, Nálepkovčania utekali až pod lesom. V Nálepkovská bitka sa stalo večer popoludní v osadách v Nálepkove. Vlastný manžel útočil na manželku. Simona Horvatová doraz leží až na Spiskom Novoveskej nemocnici. Teraz polícia aj nemocnica patruje pátranie. Dobre. Chytím, naserem sa a vyjebem to cez okno. Mňa tu nebude srať nejaká imbetilka. A teda vychádzalo by to od mesiaca do mesiaca by to vychádzalo. No, keby to byla aj dôchodkyňa,
Môže byť aj dôchodky, áno. No, ktorá má normálne svoj dôchodeček. No, ktorá by pomohla sem tam aj ona, aj teda navzájem by si pomohli jeden druhému. Výborne, toto sa mi ľúbi, že tak povedáš. Navzájem by si pomohli, nech už, keď si raz za mesiac, alebo dvakrát do mesiaca Igor Starý vypije, nech si vypije. No, to sa raz za čas stane teda. Ináč je to dobrý človek, keď je strízby, je v pohode. Je v pohode ten človek, keď ho nikto nenajeduje, nenahnevá. Keď ho nikto nenahnevá, tak je to dobrý človek. Len keď ho niekto rozčúli, pozor, už nem hrajú čerci, už je bacha. No. Takto ináč je všetko OK. No. Tak. Všetko je to OK. No. By ti dal inzerát teda, alebo ne? Ale ne, ja chcem pričuhnúť. A dám mi 100 eur a 200 eur idem. Ale tady nejde o peníze. A tam je to piče. Tady ide o to, aby tú ženu... Ja chcem jebať! Ja chcem piču! Tady ide o to, aby tú piču miel tady v baráku doma. Tady nejde o to, že ju s prepáčením ponzíš. A pojebať aj víno. Som teraz ako Gucci piča. Som značková Gucci piča. Platím len 1000-kou. Pod nižšiu cenu ani do obchodu nejdem. Lebo som čo? Gucci piča. Značková. Išla si z vyjebanej dediny, väčšinou pochádza z chudobnej rodiny. Za celou splniť si svoje vidiny. Si vyjebaná zlatoklopka. Ide ti len... To už je amen, konec, hotovo. Už tento rok skapem, zdechnem a už to bude ináč. Hotovo. Nechcem sa škaredo vyjadrovať, ale sa vyjadrím, že už je asi konec. Už je všetko stracené asi. Hotovo. Milan, kde ideš? Som ti povedala, dnes budeš doma. Na kieho boha som sa ja ženil? Milan, kde ideš? Som ti povedala, dnes budeš doma. Na kieho boha som sa ja ženil? Kurva. Nepíš tu! Pát do piče! Čo je zase? Že netreba podceňovať ľudí. Ty si žebra skurvený! Áno! Ani neví to. Nepíš tu! Pát do piče! Nechcem ma! Čo je, Dani, kto tam je? Bude zle! Johnny! Uvedom si to, komu píšeš? Ja nie som sračka. Hej, Johnny! Tako ťa vyjebe! Ty nevíš, kam chodíš tyšiť? Víš to? Víš takový, tam aj takto? To víš? Už si dosyšil. Neser ma! Sedlá Káčovský! Mrtko! Neser ma! Prestaň. Pôjdeme do Vrušovi, vyťajem tú ženu a bude fajčiť môj kár! Mrtko! Neser ma! Tu nepíš!